Uyaphila Luthando? Ngiyaphila nami. Cela ukubuza. Ungithathele ungisusa khona. Wathi size la. Ngoba sizowenza sizozikhipha la. Oqala lokho kwesibili sengifika khona ubhuti. Ubhuti angimazi. Okwesithathu ngifika la khona namakhamera. Iyona ndlela esizikhipha ngayo le. Ninkinga uyangixaka yini benza ukuthi ungahlali nami phansi ungangilethi kumakhamera uhlale nami phansi sikhulume. Yabo lento osenzile iyangicika. Yabo lokho Kuzo zonke izinto wakwazenza yabona le yanamhlanje yini ngiyayisa kunazo zonke. mina kade ngibe umuntu okade kuhlangabeza. Kade ngibe umuntu okade kwazi ukuhlangabeza emsebenzini ngezinye insuku ukwazi lokho futhi. Kodwa manje athi suba ensuku lezi insuku nje futhi ezidlulile kulamasonto adlule. Athi uba nama-excuse amaningi phezulu ukuthi and kube wena futhi ungitshela ukuthi namhlanje awukwazi ukungilanda kanjani nokwazi ungihlangabeza and lokho ngikwamukele ngithule because ngisuke kodwa manje athi sekwenzeka several times. Kuyenza ukuthi ngizongangihlangabezi ingoba bengathi ukuthi ngisuke ngizongena ama-overtime. Iyona into ebenza ukuthi ngizongangihlangabezi. Indaba yefoni yami ifoni yami angazi ngiyichaza kanjani. Inento zami zomsebenzi. Luthando yini ifoni efonini yami? Ngifuna ukubona lento engiyisolayo. Konto zoyisola ngayo. Uma ufihleni la. Ayikho into engiyifihlile efonini yini ezokwenza ukuthi athathe ifoni yami? Bona WhatsApp ulokhiyo. Hawu Luthando. Cela ungibuyisele ifoni yami, cela ungibuyisele ifoni yami. Why silokhu WhatsApp? Cela ungibuyisele ifoni yami. Okay yini ekwenza ukuthi angithi ngiyasho ukuthi kunento zomsebenzi la efonini yami? Kukhona into zomsebenzi mina ngihlangana nento zomsebenzi wakho. Right. Right. Uma yakho phansi manje. Uba manje Supermandla. Uhlangana. Wenzani uthithelani phone? Mana Uthithelani phone? Mana Let's la phone. Luthando. Yabona manje. Ifona akapheli ne-second. Ubalo Supermandla. Bese ngiyacela wona ngicela nefoni yami. Ubalo Supermandla. Akwazi ulale khona. Angikwazi Uhambe wena ungabuyi wena. Awu ma. Awukazi uhambe wena ungabuyi wena. Yona into engihlezi ngibalekele ukuthi mengisuke sikhuluma ndisayakhisha sesixabana. But awukazi umbambe. Angazi ngimbambe shisa ukuthi angangishiye cha. Mina ngibambe Hayi wena ungakazi ubizelini la bekafuna ukwazi ukuthi uyamthithela sekathola wena okazi uthola. angisazi. That's why yena akaze attack ungazi. Ngoba nginasikhathi ukuthi ngithinta ifoni yakhe ngoba ngiyazi ukuthi uyasebenza ngabantu. Hayi angisafuna ukuyithinta ifoni yakho ngenani. Ngoba nawe usafuna. Futhi ngibuyisele ifoni yami. Ithathe bekunoSiphamandla bakho. Akunankinga baye koSiphamandla bami wena. Ngoba lento yami nawe uyasihlula yabo. Indawo singabe siyiyeke. Hayi mina zini anginankinga okuyikona vele nje lokho ebekade ngikufuna nobekade ngikulindele nothi kade ngifuna isihlukane kodwa kade ngifuna iclosure ukuthi ngazi ukuthi sengimiphi nawe since sengisola and futhi sengithole neproof so yonke into isisorted yonke into isiright ngiyacela ukuthi ungishiye ngokuthula njengoba nawe vele usuthathe le decision yokuthi azini uyahlukana noLuthando. Awusekubani ngishiye Luthando mfana. Bekumnandi ukuba nawe, bekumnandi ukuthandana nawe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele emakhaya TV bafethu uSithelo wangobese mfana phansi le nquthu. Ngihlezi nomfethu la ongibikela udaba lakhe kancane kodwa ngase ngithi ayike okuhlula amadoda kuyabikwa nami lolu daba ngicela ukuthi ngilikhulume nani nizwele njengabantu lapha emakhaya ukuthi nina beningathi umfethu akenze njani ngoba na umjolo ngathi uyamnyisa. Mfethu ngikubingelele ngiphinde ngomukele emakhaya TV. Ngibingelele mfethu ngiphinde ngibingelele nabantu bonke abakhona ababukelayo nababukeli bayo le channel le. Kodwa mfethu ngathi uphansi nje yini indaba? Mfethu angikho right noma wami nje uphansi kakhulu kulezi insuku nje angikho right and ngumuntu nje uthi mase uthi nje ukhuluma into engaseli ngempela saxabana. Kwenze njani mfethu? Mfethu mengichaza nestory mengichaza nebabukeli nani nilalele lapho kunento nje eyenzakalile nje isigameko esithile ngingasho ukuthi isigameko cause manje lento i-conflict phakathi kwami nomuntu engibambisene naye ngokomjolo. So kunomuntu engibambisene naye ngokomjolo and sesijolile nje isikhashana nje esincane yabo kodwa leso sikhashana nje seyiningi into esenzekile phakathi kwami naye in terms of a relationship yabo. So lo muntu sengiphushile naye futhi kumnandi kwenzeka yonke into nje ngendlela right yabo ngimenzele izinto yabo naye ikhombisa uku-appreciate but senje senginensuku nje la engasamthoni kahle khona yabo senginokungenzela nje izinto engayiqondi njengokuthi nje usethi mefika endlini bewumuntu okade ethi mefika endlini ngifica ngihlalele yabo afika bomuntu nje orelaxayo nami nje azohlala eduze kwami akwazi ukungena ku-WhatsApp wakhe aphethe ifoni phambi kwami nje kamnandi yabo
ngingazi mhlawumbe seyishintshile nephini manje because akasafuni nje ukuthi ngithinte ifoni yakhe, yabo. Umuntu nje bethi obe open kumina ngayo yonke indlela, yabo. Kodwa manje lokho akusenzeki and senginokusola sola because mina ngumuntu osheshayo nokuphatha kabuhlungu, yabo. Uyakwazi naye lokho ukuthi manginento engayiqondi kahle ngiya-react and pheza kuloko reacta kwami hayi uyangibalekela wangempela abuni manje, yabo. And angisaqondi ngithi ngawuthi ngeke ngisondele ngizolibika lolu daba la because manje nami angisazi kumele ngenze njani. Mhlawumbe khona ama-advice engizowathola mhlawumbe kubantu bebukela, mhlawumbe bezobe bekhomenta or kuwena bafu njengoba ngithi awuthi ngisondele ngize la kule channel yakho. Omunye umuntu uzothi mfethu ngenxa yefoni nje maybe usenama personal information awakhuluma nefamily yakhe. Ifoni kuphelani eyenza ukuthi usole ukuthi ngabe umuntu wakho useyajola noma mhlambe awube deep, ngoba nami lokho efoni mina ifoni yami ithintwa yimi kuphela. Ngeke ngithande umunye umuntu ayithinte ngoba nginokukhuluma izinto nabafowethu, yabo. Umfowethu mayengitshela ukuthi uxakekile ethi angimboleka imali, umuntombi yami masibona lokho uzoyiza sithi labangani bakho noma labafowethu abadla imali yakho, ngithi kanti ayazi indlela mina nabafowethu engiphila ngayo. Noma nami mangishayekile angitshela intombi yami ukuthi ngisawuboleka imali kumfowethu, ngivele ngithi mfowethu awuthi 1000 lapho. Maye amantombazane akufanele azebone lezo imfihlo, mhlawumbe nayo njengamantombazane bazothi banezindlela zabo abakhuluma ngazo, thina kufanele singayiboni. Manje hayi ukuthi ngithi ngiphikisana nezinsolo zakho mhlawumbe, kodwa uma ungachaza ukuthi iyiphi enye into eyibonayo ukuthi lo muntu uyangijolela. Enye into bethu engiyibonayo senginokuthi nje bethu abuye ngekhathi engajwayelekile, yabo. Ikhathi and kade ngibe umuntu obe nokumhlangabeza ke sometimes, yabo. And bese kuyinto ejwayelekile le ukuthi hayi kube khona isikhathi la ngimhlangabeza khona bese ngazi ukuthi hayi ngalezi insuku lezi kumele ngimhlangabeze ubaby ngalezi ikhathi futhi, yabo. Kodwa manje lokho bese ngenzeki bese nokungivela ngibikele nje athi hayi baby namhlanje yazi ungangilandi ngizoba nento kube yistory nami kube into engayifaka ekhanda leyo cause, yabo. So ngibaselekile ngaleso sikhathi cause sengiyacela ukuthi kwenzakalani, yabo. Khona mina nokusola sola cause ngiyazi ukuthi vele sijola kanjani and ngiyazi ukuthi sibambisene kanjani, yabo. Yabo bekuba yilokho nje nanokuthi ke nje bese ngizwa nezinye izitori bengayiqondi kahle kwabanye amajitama, yabo, ahlala khona ngala cause mina ngumuntu obuyabe busy, yabo, abuya ngabe khona endlini isikhathi esiningi, yabo. Ngizwe ukuthi hayi khona imoto ejwayele ukubaka nje ngala, yabo, but nje bengabe into ecacile ukuthi babe ne-information eningi ngalokho, but nje bekuthi nje kunemoto ejwayele ukumehlisa la. Ngingazi-ke ke cause bengazi ngimbuze yena, ngingazi-ke ngizothi noma sengimbuza yena uzongitshela ukuthi mhlawumbe umngane wakhe noma uba kanjani, kodwa ngifuna ukumbuzisa kahle ngisithole istory ngim-understand cause ngiyamazi uma ngabe iqamba mango, yabo. Yeah. Okay, mbukele emakhaya asibuye naye udadewethu umfowethu ezoyizwela lokho afuna ukuyizwela. Ngethemba lokuthi imicabanga nayo angeke kube yiyona eyiqiniso. Bafethu sesambe sabuya nayo ke intokazi uSamke. Samke unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Mhlawumbe uyamangala ukuthi indaba sila emakhamereni. uLuthando sicelile wathi ucela ukuthi ube khona into afuna ukuyikhuluma nathi. Bese thina ukusitshela yena, kodwa njengomuntu wakho ngathanda ukuthi ekutshele yena. Kodwa ke nje uma ubheka yini angakutshela yona uLuthando? Khana ke manini. Uyaphila Luthando? Ngiyaphila nami. Cela ukubuza. Ungithathele ungisusa khona. Wathi size la. Ngoba sizowenza sizozikhipha la. Oqala lokho kwesibili sengifika khona ubhuti angimazi. Okwesithathu ngifika la khona namakhamera. Iyona ndlela esizikhipha ngayo le. No, angiboni khona into engalungile sofa msebenzi. Maybe something singakhuluma naye ufuna sesise umoya cause vele sekwenzakale. Ukuthi ngilethe emakhamereni? No, isisumoya. Isisumoya ngikhazi mqedwe. Ngikhuluma mqedwe cause lokho kwenza manje angeke usisize. But usisize ukuthi wena ungilinde ngikutshela ukuthi why sila emakhamereni cause mina njengomuntu okuthandayo, njengomuntu othandana nawe ngifuna ukuyiqinisa ngayo yonke indlela kulento manje sikhuluma ngoba usuyibona isiphambano lamakhamera. So ngiyacela ukuthi manje wehlise umoya focus la aphansi sesiqede, then ngibe sengiyaxolisa nami vele ngiqale ngakho futhi uxolisa ukuthi ngilethe la makhamera wali kade ngikutshelanga, yabo, ukuthi nami besengikhathele
and lolu daba lolu beyisethi ngathi ngidluliseleke yena lo mbhemu and ngizwe nabantu abalandeli bayo le channel ukuthi bathini yabo, because nami bese ngalandela ngabona kunendlela abakwazi ukubasiza ngayo abantu if bexakile, because nami ade sengumuntu oxakile. Mina wena uxakwe yini? Angithi kona ukuzwa nje manje njengoba ngithi ehlisa umoya ngichaze ukuthi why njengoba ngibuza ukuthi yini ekwenza ukuthi wena ube lapha ngala makhamera. So ngithatha ngichazele ngibele kudaba ukuthi why, because nami njengomuntu othandana nawe angisakuboni kahle manje yabo, angisakuboni kahle. Sengithi manje mangifika mina ngisho endlini wena kade ngikwazi ukubonda nawe uhlale la kumina, sithi mesibondile ukwazi ukuhlala uphethe ifoni yakho, ngikwazi nje nokuyichofa nami ukwazi ukuyishiya hambe kwenza ngisho into yokudla lapho hambe etoilet uyishiya on la ngikwazi ukuyichofa ufice ngiyichofa, but lokho bese ngenzeki kulezi insuku okuyikona lokho kade sekungixaka. And ngithi mengiyithatha ifoni kwesinye isikhathi ulwe ngibone sayibo, and uyangazi mina ngumuntu ojwayele ukuba phansi, so njengomuntu ongajwayele ukuba phansi ngikwazi ukuthi ngikulisa kakhulu because lokho kade sekwenzeka ukubona nawe ubone sicishe ukulwa futhi yabo. So ngeke ngikwazi lo ngilisa nawe ngikhathele ngithathe ngidlulise la lolu daba sisondele la and lento ade iyiphathi vele yokuyikhipha kwethu. So Beyiphathi ikona lokho okade ngifuna ukubikela wona namhlanje njengoba ubuza ukuthi why phambi kwamakhamera. alright, ngiyakuzwa. Ninkinga uyangixaka yini ebenza ukuthi ungahlali nami phansi, ungangilethi kumakhamera uhlale nami phansi sikhulume. Yabo lento osenzile iyangicika. Yabo lokho Kuzo zonke izinto wake wazenza yabona le yanamhlanje yini ngiyayisa kunazo zonke. wena yabona wena ungconona ngoba angiboni ukuthi umnyanya wakho ngaphezulu kwami ukuthi manje ngithatha ngehlisa umoya because sengiseduze kwakho uba ufene ngiyazi ukuthi loba sengiseduze kwakho nginethemba lokuthi ngizolithola usizo lolu daba lolu olungixakile yabo, because bengekuze kungisize bese sokuxabana kakhulu yabo, bese sokuxabana kakhulu kube bengilungisela phansi because bezoba khona mhlambe indlela yokukhuluma kodwa ungeuzi ukwazi ukukhuluma kahle sigcine sixabana yabo. So ngithatha ngisondele la kuyena ubafo ngilizwe lolu daba ngimbikele ngilizwe ukuthi yena njengomuntu naye umuntu wesilisa engalidikida kanjani engalihlaziya kanjani aphume nesolution. Manje ubona ukuthi ukufaka umuntu wesithathu endabeni zami nawe iyona into ezosisiza le. Ingoba mina kade sengixakile phezulu kwezinto kade uzenza engangiphathi kahle. Siswami ngiyaxolisa ukungena endabeni zami, ngiyabona ukuthi awuyithandi lento kodwa ngicela ukuyibuzela nje. Umfowethu lo uyamthanda yena, uyeke lokho asekwenze manje njengoba usho ukuthi uyakucika kuzo zonke izinto asekazenza, but before enze yonke lento ubuzizwa kanjani naye? Masibuyela ngalapho uthando ngiyamthanda Ngithanda kakhulu. so ake siyeke lokho akwenze imali lezi zinto ayishoyo ukuthi ayisamphathi kahle kwi-relationship yenu, uyazazi mhlawumbe or nokuzenza or aware. Ngifuna ukuzwa ngaye njengoba ngilethe yena kumakhamera, ngifuna ngichazele ukuthi yini yenza ukuthi ngibele. Ngifuna ukuthi azikhulumele yena. Ethu noma ngizosiza uma kuzosizakala, but umuntu ofanele akhulume kaningi nokuthi azwakale umuntu wakho uqiniseke usisi iwena. Okay, into ngifuna uqale ngayo ngene lento ngiyiqale eqaleni ukuze sikwazi ukuyiqeda futhi ukuthi ngifuna ungitshele and lento le njengoba ngifuna ukuyibuza manje ngilindele i-valid reason ngalokho into yazi lokho ushona le nale. Ngilindele ukuthi nanoma umuntu ozobuka futhi la angachitheleki isikhathi phezu kombuzo engizobuza because usimple kakhulu ukuthi mina kade ngibe umuntu okade kuhlangabeza, kade ngibe umuntu okade kwazi ukuhlangabeza emsebenzini ngezinye izinsuku ukwazi lokho futhi, kodwa manje athi usuba ensuku lezi insuku nje futhi edlulile kulamasonto adlule athi uba nama-excuse amaningi phezulu ukuthi and kube wena futhi ungitshela ukuthi namhlanje awukwazi ukungilanda kanjani nokwazi ungihlangabeza, and lokho ngikwamukele ngithule because ngisuke, kodwa manje ade sekwenzeka several times okade sengenza ngibe ney'nsolo yabo, phezu kokuthi futhi kade mengithi endlini mengibamba ifoni yakho ungavumi uvele nje ube aggressive ngixake ukuthi hayibo kwenzakalani manje ngobhebe yabo, kodwa manje ngingakwazi ukuthatha lezi ezinye iy'nyathelo lezi ey'phambili ukuthi ngize ngikwazi ukuthola i-solution because ngiyazi soxabana yabo, siyaxabana. So lokho sixabana that's why ngidluliselela lo daba. Yebo, into ebenza ukuthi ngizongangihlangabezi ingoba bengathi ukuthi ngisuke ngizongena ama-overtime. Iyona into ebenza ukuthi ngizongangihlangabezi. Indaba yefoni yami angazi ngiyichaza kanjani, inento zami zomsebenzi, so ingakho bengingavuma ukuthi uyiphathe. Abantu abangifonela abantu bomsebenzi
yona nto ebenza ukuthi ifoni yami ngiyithathe kuwena ungakwazi ukuthi uyiphathe. Okay, but angiboni ukuthi if wena unabantu ayingeke, angiboni ukuthi if kukhona abantu abakufonela bomsebenzi lokho sengenza ukuthi okay, because if ifoni kumina kukhona umuntu ofonayo mina ngizoshenza short baby ngisho ngakuthiwa ngifica i-miss call ngokutshela baby wayibona le miss call le njengoba ade ngihlale ngenza but mase shidwa yini because ngikwazi ukuthi makufona umuntu baby hayibo baby khona umuntu ofonayo wait please ngicela ubambe kancane uyeza baby yabo yonke le nto le kuyinto kanjalo but manje hayibo akusenzeki lokho yabo ngisibonile isidingo salokho le nto izongenza ukuthi ngifuna ukunisa umoya isidingo singekho yabo okuyinto kade izokwenzeka because kuzongiphendula izinto ngingazizwa kahle nje mase siyaxabana iphinde ngikuthethise futhi ngikutshela lokho angikuzwa kahle iphinde ungiqambele amanga phezulu abane kakhulu yabo so lokho bengingafuni ukwenza because ifoni bunge uzunginikeza uzogcina kubulala ifoni yakho kona lizo zomsebenzi zakho but ufuna yonke into ihambe in peace accordingly yabo ngendlela e-right so that's why lento ngiyenzela ngiyilethe la because ngiyazi izokwenzeka formally ngizokwazi ukuthola ifoni yakho ngendlela e-right angiboni unganqaba ukuletha ifoni sesila ngisho phambi kwamakhamera yabo angiboni unganqaba ukwenza lokho and angiboni njengomuntu ongithandayo ozewasho wathi uyangithanda ufika la ekubuza ubaba angiboni ungaba umuntu onganqaba ungineza ifoni ubungithanda wazi ukuthathana ifoni yami ingena kanjani phakathi kokuthandana kwami nawe ukuthi lokho kade kwenzeka ukuthi ifoni yakho ngiyicofe angiboni manje ngabe inkinga ukuthi unginikeze la hayibo nginezinto zomsebenzi angeke ngikwazi ukunikeza ifoni yami siphe yakho indaba ongayicofe yakhe kanti zingaki indaba yezinto zomsebenzi zikhona zila ifonini zingaki zingakhi mhlambe zizo-3 ziza ngani ziza ngo-WhatsApp ziza nge-call ziza ngama-message ngama-email kuyo yonke indawo mhlambe uzubafa abe neclosure uzozeqa lezo msebenzi ngicathi ungamtshela ukuthi la kubhalwe khona ukuthi umsebenzi lo asikho isidingo salokho unayo nje ifoni yakho indaba ongacofe yakho ifoni first thing ngibole ifoni yakho mani uzenza ifoni yami lethanda into eqala ndini ngifuna ukuyibona ngifuna ukubona ukuthi le password engiyaziyo mina because wena waqale wayisebenzisa i-password ngayibona ngayishintsha mina ngenza i-password yami and uyayazi yona nto siyisebenzisa 2 hours so manje sengifuna ukubona ukuthi kusayiyona yini kusayiyona ngicela ukuba kusayiyona ngiyibona awuyizwa uma ngichazela phela ukuthi kusayiyona angithi yona into ekade ngisho ukuthi ibizokwenza Sithanda bengicela thatha ifoni yakho futhi mtshele nawe thatha ifoni yakho angimjoleli kodwa ubukeka ngathi u-defensive chana wakwayibona nje ifoni yakho uyasho ukuthi nanishintshelana amafoni nikhandelana ama-password nawe uyiphathe yakhe yini kanti esinzima manje nansi luthanda ifoni iyona mfethu indlela azokwenza ukuthi abe neclosure yabona yenze kanjani mina ngenze njani ke kwenze njani ngicela ubuyise ifoni yami and why are you aggressive siswa yazi umshita bafungene nani ushaya i-password uqhamuke ngihlangane into enje no asingasakubanga indaba ethi password awusayazi ngiyacela mfethu ngicela umshayelele ya-right ngenze njani ke mina la ngiyenza njani into enje ngithi ngishaya i-password ya-create yimina mina ogcina wa-create i-password but manje kusayona ufuna ngenze njani ephezulu lento le ungineze i-password right Luthando yini ifoni efonini yami ngifuna ukubona lento engiyisolayo hayi konto zoyisola ngayo ufihleni la efoni ayikho into engiyifihlile efonini yena ezokwenza ukuthi athathe ifoni yami buka WhatsApp ulokhiwe hawu Luthando cela ungibuyisele ifoni yami cela ungibuyisele ifoni yami wayisilokhu WhatsApp cela ungibuyisele ifoni yami okay yini ekwenza angithi ngiyasho ukuthi kunezinto zomsebenzi la efonini yami kukhona izinto zomsebenzi mina ngihlangana nezinto zomsebenzi wakho hayibo futhi Angihlangana nezinto cause wena zomsebenzi wakho, usilethela ngazi noma uyena noma Luthando awu ma ngani siswami sicela nje abantu ukwazi ukuvula ifoni nayi ifuna i-fingerprints ifuna uface sicela usivulele ifoni hayi kabi asikuambushi njengamanje kodwa if usamthanda Luthando naye kuzaqhubeka kuthande all out ufuna kuba nenhlo njengamanje uyakusola and wena into esengiyibonile awumniki into engamenza ukuthi angakusoli u-aggressive u-defensive cha ngikho buka phela asikho isidingo sokuthi uphathe ifoni yami uyazi Luthando ukuthi ngiyakuthanda asikho isidingo sokuthi uzovula ifoni yami wenze lento ofuna ukuyenza phambi kwamakhamera ngiyacela yabo wehlisa umoya umuntu wami yabo ngulele WhatsApp sifuna ukukhuluma kathela
uzivalele. Mana bethu, bese la uthola into ongayithandi. Into ozoyenza, cela sishoneni ngapha hayi kabi. Into ozoyenza. Hayi mina la ngifunela iclosure. Lise awutholi lutho. Lengizowenza ngizoxolisa umuntu wami. Bese kade ngiyisola naye bekungamehlela lokho. Ube nami bengumuntu kade mhlawumbe wenzeka nje ngaye. Yabo naye agcina esesola engasathandi. Right. Ngiyaright. Uma yakho phansi manje. Uba manje Siphamandla. Ngihlangana. Wenzani uthithelani phone? Mana Uthithelani phone? mana Letha la phone. Kathando. Yabona manje. Ifona akapheli ne-second. Ubalo Siphamandla. Bese ngiyacela wona uhlala nefoni yami. Ubalo Siphamandla. Alright. Ubalo Siphamandla. Okay. Ngifuna Luthando. Ubalo Siphamandla. Mana. Musufuna ungibamba ubalo Siphamandla. And ikade ukhuluma naye namhlanje lo muntu kuyabona ukuthi kade ugcina manje ukhuluma naye and kuno heart la. Ubalo Siphamandla. Cela ungitshele ngalo Siphamandla la. Ubalo Siphamandla kwenzakalani mfethu? Mfethu ngiyafana ngeuza mana. Ngicela wehlisa umoya ongenani isikhulumi ngathi. Okay ngiyabona ukuthi angisafuni manje ukuthi sizoshona le nale. Ngiyabona ukuthi lo Siphamandla. Ngiyabona ukuthi lo Siphamandla uthandana naye. Ngiyabona ukuthi lo Siphamandla lo uthandana naye. And manje ngisafuna ukuthi lokhu uchaza into eningi. Ngifuna ukwazi ukuthi ubalo kwenzakalani nenzanani kanjani because shuthi yonke into ade ngiyisola bekuyiyona. Ubazi Because akwazi mina umuntu engisebenza naye. ayikho leyo. Ngithanda ngiyaxolisa mana. Luthando. Endona awukazi wena angikaze ngakubona useve umuntu ongumfana le phone yakho. Ngohathi. Ngiyaqala ukubona and awukho kodwa le WhatsApp awu2 labo WhatsApp umseve ngawo. Ngenze njani ngithini nalento le? Yonke ngihlala nawe le mina. Yonke ngiphilela nawe le mina. Yonke hlezi ngithanda le. No, yonke hlezi ngiyayithanda le. Yonke hlezi ngiyayithanda le. Lento le bengenza la. Ngiyaxolisa umuntu wami. Kube iphutha angeke kuphinde kwenzeke lokho. Ngiyakuthembisa. Awu manje ngicela iclosure. Ngicela ukuthi caca ukuthi kwenzakalani manje phakathi kwami nawe. Kwenzakalani ngalo Siphamandla kwenzakalani ngami. Because mina manje angikwazi mina ukuqhubeka nawe ekubeni wena khona umuntu othandana naye. Phela mawukuthi Ubona ukuthi lento le iqalile and futhi isiyenzekile. Yabo? And angikwazi mina ukuthi sengaloke mina ngilandelana nawe kubeni wena khona umuntu umthetho amthanda nami. mana phela abuzokwenza ngathi wena umsulwa kuyo yonke lento. Xolisa impela kodwa yabona nje lo oyenzayo manje abuzokwenza ngathi umsulwa kuyo yonke lento. Lo ukwazi ukuhamba lo muntu lo ngama weekend angishiye. Athi uhambe nabangani bakhe angabuyi. ungene lapha. Angabuyi. Usiphamandla ungene lapho Siphamandla. Xa nibecala indaba yaSiphamandla mnyeke. Usiphamandla sikwazi ukumnyeka because uyazi ukuthi mina mengisuke ngambili ngama weekend, mengisuke ngambili noma kulezi insuku ngisuke ngigika. Bayogika lo muntu abuyi. Usho ukuthi ungalala lapho uhambe uyolala nje wena uyogika uyolala. Mina ngilale ngedwa endlini. So uSiphamandla ungena lapha. Oh so wena wabona ukuthi mina mengabe ngithola ithuba lokuthi noma mina ngiphumile wena uthola ithuba lokuthi ukwazi ukufaka umfana. Angazi ngimfa endlini yami. Ngisho la sihlala khona. Angazi ngimfa endlini yami. Uyahamba kuSiphamandla. Ngikwazi ukuyimela mina le bhuti wami. Wena ngiyazi manje sifuna lento ukuyithatha ngiyibusele bhuti wami njengoba ngifike la yena. Ngifuna uzothola ama advice ngimuze ukuthi uthini yena naye engayithini lento le. Mana bethu mina before ngi-advise siswami kwenzakalani phakathi khona uSiphamandla. Okay bhuti uSiphamandla umuntu engisebenza naye colleague yami. Wase wangishela sengibona uBhebenza lezi zinto azenzayo yabo. Ngabona ukuthi nami ngingakwazi ukuthi ngichithe isikhathi naye uSiphamandla. Ngoba unokuhamba ngama weekend okunyanga buya angitshela ukuthi beke amagigi wakhe. Okay it's fine ayikho inkinga leyo. Okunye uyabuya siyasihlale noma ngabe sihleli umbona umuntu ukuthi usebhiza kancane nefoni yakhe aphinde yabo akhumbule ukuthi no man kukhona endlini anginayo leso sikhathi leso akusenzeki nje ngasekuqaleni akusafani izinto azisefani nasekuqaleni mina uthando ufuna ngenze njani but ukwambamba uthanda ichitha angaze ngibambe bengicabangela bengibona indlela enza ngayo uyagika ngiyazi ukuthi uyagika yini wena samke uthola ithuba lokuthi ufake umfana la sihlala khona angaze ngafaka ukuthi aqale wena ukuthi uwazi ukuthi mina ngiyagika and uyazi ukuthi mengigika ngize ngikwazi ukubuya sometime uzokwenza ukuthi mengiyogika ngikwazi ukuthi
La khona. Angilali khona. Akwazi ulale khona. Angikwazi Awukwazi uhambe wena ungabuyi wena. Awu ma. Awukwazi uhambe wena ungabuyi wena. Yona into engihlezi ngibalekele ukuthi mengisuke sikhuluma ndesakhisha sigcine sesixabana. But awukazi umbambe. Angazi ngimbambe shisa ukuthi angangishiye cha. Mina ngibamba Hayi wena ungakazi. Angithi la bekafuna ukwazi ukuthi uyamchithela sekathola wena okazi uthola. angisazi. That's why yena akaze attack ungazi. ngoba nginasikhathi ukuthi ngithinta ifoni yakhe ngoba ngiyazi ukuthi usebenza ngabantu. Hayi angisafuna ukuyithinta ifoni yakho Ngoba ngenani. nawe usafuna. Futhi ngibuyisela ifoni yami. Ithathe ke kunosiphamandla lapha. Akunankinga baye kusiphamandla bami wena. Ngoba lento yami nawe uyasisula yabo. Indawo singave siyiyeke. Hayi mina zini anginankinga okuyikona vele nje lokho ebekade ngikufuna nobekade ngikulindele nothi kade ngifuna isihlukane kodwa kade ngifuna iclosure ukuthi ngazi ukuthi sengimiphi nawe since sengisola and futhi sengithole neproof so yonke into isisorted yonke into isiright ngiyacela ukuthi ungishiye ngokuthula njengoba nawe vele usuthathe le decision yokuthi azini uyahlukana noLuthando. Sengamane ngishiye uLuthando ka. Bekumnandi kuba nawe, bekumnandi ukuthandana nawe, nabantu bonke bayabuka, banayo bonke ubufakazi ukuthi kade kwenzakalani, kwaze kwagcina sekufike phi, njengoba kugcina sekwenzekele lento ukuthi gcine sekufika la sekuhlukana khona mina nawe. Ukubuza into eyodwa samke. Usiphamandla uready ukuthi uthandane naye yedwa. Uready asekho isidingo. Mina ngisafuna ukumbona, ngisafuna ukumbona. Anginankinga nalokho mina sengamane ngihambe, angisamfuna, ngisamdinga eduze kwami. Ngicela uhambe la eduze kwami. Hey, ngihambe la bye. Hey, ungenzela isidina la. Hey.